Pura Tanjung Sari sane megenah ring wewidangan Hotel Gria Santrian ngamargiang karya memungkah ngentek ligih pedudusan agung miwah tawur balik sumpah utama. Upacara puniki kemargiang sesampun pura iri ke puput kebecikan. Pura Tanjung Sari sanur puniki wantah pinakelinggih stana ida empu baradah. Karya memungkah ngentek linggih pedudusan agung miwah tawur balik sumpah utama kemargiang ring pura Tanjung Sari Sanur. Pemargin karya kadulurin antuk matur piuning daweg tanggal 5 September, kelanturang antuk nuasian karya daweg rahina canis cari paing ukir tanggal 6 September war sekali tali pitulas. Upacara nek tegang beras kemargiang ring rahina sukropon kulantir tanggal 15 September. Upacara kelanturang antuk upacara nur pekuluh tirta kayangan jagat melas pas bagi pula kerti sepisanan upacara pedatengan tirta. Upacara melasti kesegara kelaksanayang ring redite kliwon wuku sungsang. Majeng pemargin mepepada tawur kemargiang ring rahina Buddha pon sungsang antuk tawur agung balik sumpah kemargiang ring rahina sukro kliwon sungsang. Usan punika kelanturang antuk upacara mepepada karya daweg rahina Buddha kliwon dungulan. Ring tanggal 3 November nemonin rahina sukro paing wuku dungulan pinaka pucak pemargin karya sani kedagingin antuk pucak pujawali pucak karya paselang pejajiwan saha ide betara tedun ring panggungan. Sesampun puput pucak karya kelanturang antuk bakti penganyar. Ring bakti penganyar taler ketegepin antuk makudang-kudang bali-balihan inggian sesolahan wayang miwah sesolahan bondres. Ring somok liwon kuningan jagi kemargiang upacara makabat daun nangun ayu miwah ngebek. Ring Anggara Umanis Kuningan kemargiang sesolahan calon narang. Upacara nyegar gunung kemargiang ring rahina redite Umanis Langkir miwah bulan pitung dina karya kemargiang ring tanggal 15 Desember war sekali tali pitulas antuk serana bebantenan merupa catur rebah. Upacara sane kemargiang nganggen undagan utama nganggen serana wewalungan merupa kebo, sampi, kambing, bawi, wiadin ayam. Wiwilan kewentenan pura Tanjung Sari Santrian Sanur puniki nenten lempas saking lelintihan kewentenan kerajaan Denpasar. Daweg warsesiu 719 wenten singgih empu sakti saking Jawa mepesengan empu beradah rauh ke Bali ngeruruh semeton ide empu kuturan sane jumenek ring pesraman Silayukti Karangasem. Ring pemargin ide poleh mererepan ring Tanjung puniki sane kebaos pura Tanjung Sari. Ring wewidangan irike sane mangkin geria gede sanur kesaringin pangempon pura Tanjung Sari Presiden Lola Becik wewidangan irike melarapan antuk wangun hotel sane kapari kamkam oleh penglingsir geria jero gede sanur ide pedanda gede ngenjung ring wewidangan pura Tanjung Sari. Kewentenan hotel Gria Santrian Uyadin sane tiosan kantos mangkin kerasayang mawi guna pisan majang krama irike pamekas majang kewentenan genah mekarya. Tim Liputan Bali TV.